söyleyeyim. Savaşı sen buyurun. Maksat cevaplar. Ben bak işte bu şansı bir kaçı kadar. Hadaf şu bu çizim varsalar bu. İnsanda hadaf da maksatı alıp çize yaparsan. Hadaf iyi hadaf olsun. Aynı madde kavlar. En मतलब वो टेंशन है that soon you that's why that आप बेसिक है कोई सुस्मित है कोई पैगंबर सल्लल्लाहु कबल के बता आए भगवान के सच्चे नहीं बात करे मगर आप हदीस वन को यादसन हदीस में जो फरमान आमद लाइसल इल्म मा उफिजा इल्म वो हिफ्ज ये काम किया इल्म क्यों बनेगा कि भाषा का हिफ्ज नज़ारा वाले ये पैराग्राफ आकर हिफ्ज ये कुरान का हिफ्ज ये नबी कुरान का हिफ्ज ये मंतब का हिफ्ज ये नाम का हिफ्ज ये सब बहुत इल्म काट बनो इस इल्म बोलो तो ये इल्म काट बनो इस या तो कि हदीस में नाम मानो लाइसा लिल इल्म छीन मा हुफिजा यूसे हिफ्ज ये करना ये बात पकड़ी वाला अगर तू मनान छु या तून हबीब चाहे चूनी का आयम का इमाम से मनान इल्म हा हो यशु पारो यशु हिफ्ज करो मगर या कोई मनान अच्छी चीज़ मनान इनकार ईमान का ना इल्म वालों को इसका यशु हिफ्ज करो दिल क्या है मकसद क्या है कि अगर इस वन आमद इल्म वाले टेनिस यूज़ होता है कुंजान बात छोड़ दबाके ये का नाक शरीफ पर या समझ का तकरीर जीवन का मनकबर जीवन का शेर शायरी कर ये ऐसा को इल्म ना क्यों मतलब जो मना ही वहां करना इंसान कौन इल्म यानी क्या है इल्म ये फरमान ने आमद का हदीस में क्या हिस्सा इन्नमल इल्मु अगर हसब तो वनान छु इल्म का चीज वनान छु साहब ये इल्म मा नफा ती छु पर क्या फायदा इल्म तालीम साहब ये इल्म पढ़ो इन पर उचूरी क्या फायदे दिवान छ अगर ताई ये इल्म पढ़े त राही नजात कुन गो तेल छी इल्म नचली इल्म चीजें पर कलाम छ उछान छ बाकी मजाहिर बाकी रूह इनका सांस ने माने वसा छ हाफिज कुरान मगर हाफिज कुरान ऐसे खसा के क्लास में कम से कम ये आई कुरान में के हाफिज आसम कोन या पर ये अमल का तो वसे वाचा है पांच ये सूर पता है पांच का सूरज क्या मतलब छ आत्मा क्या माना छ आई मुबारक मजे इन सूरज मुबारक मजे क्या हमने क्यों छनियारा जाने खोत्र क्या हुकुम छनियाने खोत्र क्या मतलब छनियाने खोत्र ये महाफिल मजलिस ये प्रोग्राम करान छ यमन हो मकसद रासासन ये क्या हदीस सच ताच खवानी इंसान इस कुंजार बेहमान छ चाहे मस्जिद मन चाहे महफिल मन चाहे प्रोग्राम मन या तो समझो इस बेहमो ताकि जस आसन ज्यादा फोकस कटी चीजस पे कि मैं यूट का ये प्रोग्राम में कौन से मैं आज से ये प्रोग्राम में मैं कुरान पढ़ मैं नात बूझ मैं तकरीर बूझ मैं क्या न्यू कौन से चीज का जब तक कुछ मसला अगर काट मदान तो आप सब ऊपर उठा क्या साया ऊपर उठा आप सब काट ऊपर करा ये इसे तवज्जो छ इमन को इसे तवज्जो इसे हुजूरी कला बेचती है सोन मकसद सोन हदफ सोन गायब गसासन यह कि इंसान इस कोई महफिल में गया हो कोई मजालिस में गया हो कोई के प्रोग्राम में गया हो ताकि गसासन पति पे एस फोकस ये बस सीसी कैमरा से कुंजा लगे बात ये साथ का कोई पाके तब से कि वहां पास का कोई इंसान केच इन पर लोग सीसी कैमरा एक मुझे लगाना है योज के हर का आपको लगा है सुबह तक में इंसान की जरूरत पे ऐसे से पता हो आज बच्चे सीसी कैमरा लगे Just promotion, part of the promotion. इंसान को जरूरत थी क्या मुझे बने फिक्र क्या मुझे बने दिल क्या मुझे बने अमल क्या मुझे बने इल्म इंसान हर का चीज परवरदिगार से आलिम परवरदिगार से कादिर परवरदिगार की चीज इसमें सिफत इंसान की यही चीज आज बहुत इन इंसान को दो खुदा नो टेक्नोलॉजी ब्रो गई आई खुदावन करीम तुझे बुझान ईमान क्या इल्म खान हुआ जरूरत पता हो से सीसी कैमरा जरूरत थी मगर उनके संचुस होना ये क्या आत्मन आपको पार्टी लड़की क्या चाहे लड़की ताज जाए जैसे के जब पर याद जाए लेकिन महफिल मजलिस प्रोग्राम सुन हदफ का शासन ये है और इसको ये किया नीट पाते
نہ اگر یہ آج تھی گھو واپس تیل کیا فائدہ یا زین بین مین بچہ یا لڑکی یور پتہ یژھان پتہ آسہِ پننسٕے اتھ حساب کتاب یہ عبادت گاہ ہے اس عبادت کرنے جائے یم سات عبادت کرنے جائے اور اس میں پننی کتھ کرنے تیل کیا فائدہ یم سات مسجد مز گژھو پتہ تتھ نبر دروازٕ نیبرٕ کنہِ وٕچھِو تُہۍ نیبرٕ کنہِ اندر چھُ خدا وٕچھِن آسان اولاد وہ گژھان سفر اوتانۍ اگر نہٕ کانٛہہ بچہِ آسان مٲلِس نِش بیٚہوان گرِ کِہیٖنۍ مسجد منٛز گوٚو دٲخل وۄنۍ ہیٚکہِ مول تہِ أکِس صفس منٛز ٲسِتھ أتی صفس منٛز آسہِ أمِس طرفس منٛز نیٚچوٗ تہِ پنُن بابتھٕر تہِ بیٚنتھٕر تہِ یہِ تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ گوٚو اَژان چھِ خۄداے سُنٛد گرٕ اَتَس سٲلِم ترٛاوُن دروازٕ نیٚبرٕ یِتھَے پٲٹھۍ آیندٕ خٲطرٕ وارٕ کارٕ محافِل آسان گژھان مجالس آسان گژھان یتھ کرن وٲلۍ کرن بنٛد نہیں ہو جائے گا 1400 ؤری کۭتیاہ ؤری گٔے اتھ کم وٕچھِو تُہۍ اچھا تُہۍ ؤنِو بیٛاکھ سوال پِشاورس منٛز گوٚو وٕنکیٚسن رات مسجدن منٛز مسجد جُمعس پٮ۪ٹھ گوٚو اٹے پگاہ چھُ جُمعہ اَمہِ بدلہٕ گوٚو أسۍ پرُن جُمعٕے اگر 10 ٲسۍ پران کَہہ پرن وۄنۍ اگر 10 جاین ٲسۍ پران لچھ لُکھ وۄنۍ پرن 10 جاین 2 لچھ لُکھ نٮ۪ماز اَمہِ مطلب گوٚو نہٕ یِم چیٖز چھِ یِمو چیٖزو سۭتۍ گژھن بنٛد نہ یزیٖد آیو رُکاونہِ مگر ثانیہ زینب درٛاے ثانیہ زہرا درٛاے زینب کُبرا درٛاے أمۍ تُل اِمام سۭتۍ اگرچہِ اِمام ضعیٖف اوس بٮ۪مار اوس تُلُن پانس سۭتۍ یہِ سلسلہٕ تھوٚوُن جٲری وٕنکیٚسن ونہٕ بہٕ پننہِ ماجہِ بیٚنہِ یِم اَسہِ سارنٕے نظرِ یِوان چھِ ثانی زینب سُنٛد کیٛاہ روٚٹُتھ ژےٚ کیٛاہ روٚٹُتھ زینب سلام اللہ علیہ سُنٛد ژےٚ روٚٹتھ تٔمۍ سُنٛد پردٕ ژےٚ روٚٹتھ تٔمۍ سُنٛد حُسن ژےٚ روٚٹتھ تٔمۍ سُنٛد اخلاق ژےٚ روٚٹتھ تٔمۍ سُنٛد نٮ۪ماز ژےٚ روٚٹتھ تٔمۍ سٕنٛز روزٕ ژےٚ کیٛاہ روٚٹُتھ تٔمۍ سُنٛد یِتھَے پٲٹھۍ اِمام حُسین علیہ السلام سُنٛد ولادت اوس ابوالفضل عباس سُنٛد ولادت اوس افسوٗس چھُ کہِ مثلاً أسۍ چھِنہٕ یِمن چیٖزن کُن زیادٕ رغبت کینٛہہ أسۍ کرو یِمو نِش کنار کٔشی دپو کِہیٖنۍ گژھن نہٕ گژھنی کیٛازِ اَسہِ تہِ چھُنہٕ سُہ حساب کِتابا کینٛہہ وۄنۍ چھُ رۄپیہِ دہ تہِ گژھان خرٕچ سون وقت تہِ چھِ گژھان خرٕچ اَتھ سۭتۍ أسۍ ضوٚرتھ چھِنہٕ کرنہِ یِتھ پٲٹھۍ أکِس بنٛدس کھٮ۪ن چٮ۪نٕچ ضوٚرتھ چھِ یِتھَے پٲٹھۍ أکِس رۄہس یِمن محافِلن تہٕ مجالسن ہٕنٛز ضوٚرتھ پتہٕ 60 ؤری 70 ؤری گُزٲرِتھ ہدف کیٛاہ ہے زندگی کھیون چون لکڑی کمان اگر یہی ہوتا تو سون پیغمبر سون امام کے ون کر تھی خدا سوچا تیل پیغمبر خدا سوچا تیل امام گھر میں ہیچنا نماز گھر میں ہیچنا اخلاق گھر میں ہیچنا ادب یہ چیزیں خود ضرورت ہو قومس ملت اس اور ضرورت اوے آئی پیغمبر اوے آئی امام زیادہ نمبر وقت کیا امام علی چھِ أکِس حدیثس منٛز فرماوان دپان اے انسان اے بدبخت ترین انسان ژٕ چھُکھا دیٖنس نِوان لنٛجہِ کٔرۍ کٔرۍ ژٕ چھُکھا نِوان دیٖنس سیرِ کٔرۍ کٔرۍ یِم چھِ بِلڈِنٛگ بناوان ژٕ چھُکھ نِوان سیرِ کٔرِتھ سیرِ مطلب گوٚو نہٕ یہِ کینٛہہ کہِ مکان کرون کھڑا پتہٕ دِمو نہ اختلاف مشکلات کتھٕ ڈراما بدلٕے بدلٕے چیٖز اتھ کُن چھُ اِشارٕ مولا فرماوان دپان اے انسان بدبخت ترین انسان ژٕ چھُکھ یِم چیٖز کران اتھ دیٖنس منٛز ژٕ وٕچھ پنٕنۍ عمل ژٕ وٕچھ پنُن کِردار ژٕ وٕچھ پنٕنۍ زندگی کِتھ پٲٹھۍ چھے گُزرٲمٕژ وۄنۍ ژٕ اگر اتھ چھیڑ چھاڑ کرکھ اتھ چیٖزس سۭتۍ پروردگار چھُ سُہ پروردگار یُس چٔرِندن پٔرِندن کُلِس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ تِم روزان چھِ دۄنٕے زنٛگن پٮ۪ٹھ چھِ آسان جانور چھِنہ گوٚل مطلب تٔر وٕچھون أسۍ یا بدل کانٛہہ کاو وٕچھون أسۍ ہٲر وٕچھون أسۍ کانٛہہ تہِ جانور یِمو منٛزٕ یِمو لۄکٹیو لۄکٹیو پٔرِندو منٛزٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کُلہِ لنٛجہِ پٮ۪ٹھ بیٚہوان چھِ پتہٕ چھِ یہِ أتھۍ کُلہِ لنٛجہِ پٮ۪ٹھ شۄنٛگان تہِ چھا ؤسِتھ پیٚوان یہِ چھا ؤسِتھ پیٚوان أمِس چھا نِندٕر آسان بہٕ نہٕ وَنان کھڑا کھڑا کر نِندٕر بہٕ ہٮ۪کا کٔرِتھ اگر مےٚ خبر کۭژاہ نِندٕر تہِ خبر کوٗتاہ کنٹرول کر تمہِ پتہٕ یِمہٕ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ لایہِ مگر پروردگار عالم سُنٛد یہِ علی مرتضیٰ علی ولی اللہ فرماوان دپان پروردگار چھُ سُہ پروردگار یُس یِمن پٔرِندن یِمن لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن جانورن یِمن کُلہِ لنٛجن پٮ۪ٹھ آرام چھُ دِوان بہٕ چھُس سُہ قُدرت وول انسان بہٕ چھُس سُہ قُدرت وول پروردگار اور مےٚ سوٗز یِم تُہنٛدِ خٲطرٕ یِم امام یِم پیغمبر
تاکہ کرن تمہیں ہدایت کرو ہدایت تو چھو دین سے کھنان کوئی چیزس متعلق آج کا باس کرو خاندرس پر لاچ بھٹ کرو خرچ نشانی پر کروڑ بود کرو خرچ تو چیز پسند ہو مگر یہ تھی پروگرامس امام حسین سن ولادت شہادت یا بڑی اسلام سن ولادت یہ ساتھ یوان چھ آسنا ربی دہ دین کرو کیا کرو کیا کرو اچھا اور بولتے نا وہ تو جم پر مہاراج سے محفلن من محفلن من ڈرامہن من تمن من جم پر گوگنس پاپا جم ترا ژور گھنٹہ مگر یمن محفلن مجالسن خاطر بدا مگر ذمہ داری کی توجہ کس بڑھ کہہ سوال ایم تو ونو اگر میں 10 رۄپیہِ دینس کُن دِنہِ چھِ نا توجہ کس بڑھ کہہ سوال پتہٕ دِمہٕ بہٕ دہلہِ اگر مےٚ سگریٹ گژھِ اَنٕنۍ بہٕ چھُس نہٕ وٕچھُنٕے مےٚ چھا یہِ کتہِ آو کیٛاہ بہٕ کَرٕ یہِ 100 رۄپیہِ یکدم کٔرِتھ کَرٕ بہٕ سگریٹ بہٕ وٕچھِ بیٚیہِ ساروی کھۄتہٕ کُس چھُ درٛوٚگ سگریٹ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ کۄس غٲبت چھُ سُہ کَرٕ بہٕ دُکانَس پٮ۪ٹھ مگر اصل کَتھ دیٖنٕچ بوزنہٕ خٲطرٕ چھِنہٕ یہِ 2 مِنٹ خٲطرٕ تیار افسوس پتہٕ کیٛاہ کرو أسۍ ہدف چھُنہٕ زندگی ہُنٛد کِہیٖنۍ زیادٕ وۄٹَن نِمہٕ نہٕ بہٕ تُہُنٛد تہِ کینٛہہ تَمہِ پتہٕ یۄس مےٚ ٲخری کَتھ چھِ وَنٕنۍ سُہ چھُ مےٚ یہِ وَنٕنۍ کہِ أسۍ چھِ یِم مجالس محافِل کران وٕنکیٚسن اگر سانیو کینٛہہ عزیٖزو أسۍ چھِ واریاہ شُکر گُزار تہٕ واریاہ شُکر گُزار ترٛیٹ ووٚن مکتب معرفت علوم اسلامی اَمِکۍ یِم منتظمیٖن چھِ یِہُنٛد چھِ أسۍ بڑٕ شُکر گُزار وِزِ وِزِ چھِ یِم اَسہِ تھوڑا یاد دِوان اَسہِ پَزِ بَچن کُن تہِ دیان دیُن یِمن ہسا پَزِ اَسہِ تھوڑا بہت کینٛہہ چیٖزا کَرُن بہٕ چھُس شوقنٕے یِوان نتہٕ چھنہٕ مےٚ یہِ کٲم وٕنکیٚسن کینٛہہ بہٕ ییٚمہِ ساتہٕ کٲم اوسُس خدمت اوسُس کران ییٚمہِ ساتہٕ پاک پروردگارن دِژ خدمت کرنُک توفیٖق مےٚ تہِ کوٚر سُہ تَمہِ ساتہٕ خدمت وٕنکیٚسن چھُس بہٕ بیٚکِس شعبس منٛز مگر خۄدا چھُ شٲہِد اللہ تعالیٰ چھُ شٲہِد بہٕ چھُس یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہٕ بہٕ چھُس بیٚیہِ نہٕ پنٛجِم بچہٕ کینٛہہ یِم چھِ شٲہِد زِ ٹیٖچر تہٕ اُستاد مےٚ رٔٹۍ یِم پنٛجِم بچہٕ کینٛہہ مےٚ رٔٹۍ نہٕ چہرمٕکۍ بچہٕ کینٛہہ مےٚ رٔٹۍ نہٕ سومٕکۍ دومٕکۍ بچہٕ کینٛہہ مےٚ رٔٹۍ یِم اَتہٕ پالٕکۍ بچہٕ مطلب یِمنٕے پٮ۪ٹھ کرو أسۍ کٲم ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نوٚو نہال بچہٕ اَسہِ پگاہ برونٛہہ کُن یِہوٚے چھُ اَسہِ قومُک اکھ سُہ سرمایہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ أمِس پٮ۪ٹھ کٲم کرو تیٚلے پتہٕ اَسہِ ہٮ۪کو أسۍ کانٛہہ کُنہِ جایہِ تیٚلے ہٮ۪کو أسۍ خۄدایس نِش برونٛہہ کُن گٔژھِتھ یِتھَے پٲٹھۍ ہر أکِس جوانس ہر أکِس اِنسانس فرقس پٮ۪ٹھ وٲجِب یہِ کرِ دیٖنس یٲری ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ وٕنکیٚسن وٕچھان چھِ أسۍ بہٕ اوسُس کینٛہہ پہل کران کُنہِ کُنہِ پروگرامس نہ کرو أسۍ 5-10 منٹ دِمو ییٚلہِ زن اَسہِ تہِ گژھِ تھوڑا بہت پتہ سانٮ۪ن بچن تہِ لگہِ کم سے کم پتہ آز کٔمۍ سٕنٛز ولادت چھِ کٔژ دۄہ چھِ دِتمٕتۍ اِمامتس سۭتۍ کۭتیاہ ؤری تہِ دِتۍ اِمامتس سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ اِمامتس پٮ۪ٹھ فٲیض گوٚو کۭتیاہ ؤری تَمہِ ساتہٕ کٔژ ؤری اوس معصوٗم کیٛاہ روٚو اِمام کیٛاہ روٚو اِمامت کیٛاہ گٔے یِمے چیٖز ٲسۍ ہیٚچھناوان باقٕے اوس نہٕ اَسہِ ضروٗرت کِہیٖنۍ وۄنۍ خیر کم کرِ ناو وَننہٕ گۄڈنیُک شابان أسۍ حظ کرو کینٛہہ تُہُنٛد اکھ کیٛاہ وَنان گوٚو اگر وٕنکیٚسن یَژھان چھُس مےٚ پٮ۪ٹھ تہِ چھِ وَنان وۄنۍ اَسہِ لوگ ییٚتہِ دۄہے دۄہے خیر اَمے موٗجوٗب بَٹے کانٛہہ اکھ ہاری ہا جوانو منٛزٕے کانٛہہ بُزرگو منٛزٕے أسۍ حظ کرو 5 منٹ 10 منٹ ضروٗری چھا مَجہِ کھسُن أسۍ کرو مَجہِ کٕہٕنۍ وٕنکیٚسن یِمو کوٚر ییٚمہِ محفِلہِ ہُنٛد اِنتظام پروردگار کٔرِنکھ اِمام حُسین علیہ السلام بیٚیہِ یِمنٕے اہل بیت علیہ السلام ہٕنٛدۍ پاس تمام حاجات روا یِم یور آیہِ تِمن ہٕنٛدۍ حاجات تہِ گٔژھِنۍ روا بہرحال کوٚرُکھ اَمہِ محفِلہِ ہُنٛد اِنتظام وۄنۍ اگر اَتھ منٛز کیک ژٹان یا مثلاً کیک چھُ سُہ دِمو تَپُن بٲراوو اَتھ پٮ۪ٹھ گژھان کَتھ یہِ کیٛاہ کَرُن اَمہِ دۄہ بَجہِ دۄہ کَرُن کِہیٖنۍ اَمہِ دۄہ کیٛاہ گوٚو یہِ نہٕ وَنان بیٚیہِ نِشیٖن بَچَس مے خانٛدر بَچَس 2,000 وَنان بہٕ 500,000 وَنان کیک ژَٹان تَتھ پٮ۪ٹھ نا اِشکالا نہ تاکہِ یوٗتاہ ہمساے وَنو تمام دُنیا گژھِ وٕچھُن تمام ہمساے گژھن فیل گژھٕنۍ تِمن چھُ بِچارن طاقتی بہٕ دِمہٕ 50,000 ہُنٛد کیک ژٔٹِو سا تَتھ نہٕ کٕہٕنۍ خاص خطرہ مگر اگر أسۍ یَژھان آبہٕ قطرے یا یہِ ژوٚٹ کیل سنگتر یا کانٛہہ تہِ چیٖز أسۍ معصوٗمس کُن اکھ نسبت دِوان خۄداے سٕنٛدِس خۄدایس کُن نسبت دِوان فی سبیل اللہ سا کرو اَسہِ چھُ آمُت حدیٖثن منٛز چھُ اِمامن ہٕنٛدٮ۪ن ولادتس سۭتۍ کرو أسۍ خوشی منٛز مناوو خوشی غمس منٛز روزو أسۍ یہِ شیٖش اصل مقصد یِہوٚے شیٖش سُنٛد اصل ہدف چھُ یِہوٚے
یہ روز معصوم سندس خوشی من خوشی تہندس غمس من روز بس یہ چیز ون اگر یپسن یمو کس انتظام کو پتہ نبر کی ون نا یم گھن گھن کی ام خاطر گھس انسان روزن آماد اگر کہ مطلب ہدف صحیح تیل کہین سی ون کلام یس ٹکر ٹکر مینس گو اس پسند کران کہین حضرت قاسم کت ون بلالت تم سن کت ون بہ پن تمام نوجوان تم نوجوان چاہے لڑکی چاہے لڑکی حضرت قاسم علیہ السلام سن ولادت کیا منو اچھا کچھ قرآن ونمت اچھا کچھ امامن ونمت مناوان کیا اتھ ونان خدا کس امام سن ولادت مناو کس امام سن شہادت مناو نہ چون اس آو ون خوشی من خوشی غمس من غم مگر مے سوال کرو معصومن ہند کرو ولادت مناو فلان معصومن تمن شہادت مناو یم مثلا یم غیر معصوم یمن ونان اولاد معصوم نہیں مگر غیر معصوم یمن کیا مقصد بہ ون تمن انسان سوال تمن سوال تر سوال جواب دی حضرت قاسمن کس قیمت کر بہ ولادت تم مناوان بہ تم شہادت دہ مناوان مے وچھن ام کس قیمت کر بہادری کر حضرت قاسم علیہ السلام جان پتہ فدا دینس ون یہ دینک سلسلہ پکناوان اگر وہ ولادت یا شہادت مناوان شہداء کربلا ہند نامس پر دہ مناوان یا یہ ولادت مناوان تر من گھس اشکال اختلاف گھس مگر سوال یہ پن جوان حضرت قاسم سندس سیرتس پہ ترو اخ نظر تم سن سیرت وچو حضرت قاسمن کس قیمت کر اور مے کیا رومت حضرت قاسمس نش مے نماز پڑھ حضرت قاسمس مے شہادت رٹمت مے حسن رٹمت مے اخلاق رٹمت مے کردار رٹمت مے لباس رٹمت مے حسن صورت رٹمت مے کیا رومت حضرت قاسمس یہ اصل مقصد محفل مقصد مجلس گھس آسن یہ کہ اگر بہ امام معصوم غیر معصوم یعنی غیر معصوم مینس گو کہ اولاد معصوم معصوم کی یمن اگر مناوان اس کیا یمن نش روزی اگر تہذ کامہ پہ کن کامہ پہ عمل پہ مطلب گو کامیاب اور ایمان یور مگر سون ہدف گھس آسن صحیح واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان